Jomane masira mar Pioula odaro kuondegi mag dak Mai Mahiu higa mokalo kwayo kony mondo giyud komachielo ma ginyalo dhiye ka giwacho ni lowo mane ging'eyo kaka kargi mar dak sani ok bedre kaluwore kod masirano mane weyo ji maromo 60 kowito ngimagi tok pi gi chuodho ywerogi e chuny otieno. Giwacho ni lobno mane gisebedo ka gipuro kendo loth maber kuom higni buora sani ok nyag chiemo maber nimar Pioula noywero lope duto mag pur. Gidwaro mondo piny owacho omigi komachielo ma ginyalo dake kendo gitime pur margi kaka ne gitimo e kinde machon. Lima upande huu wa Mai Mahiu, but mimi nimekuwa nikilima na maji. Nilikuwa napanda vitu kama vitunguu, cabbage na mboga za kienyeji. But kutoka hiyo siku ya mkaza huu ulipokuja wa maji, hatujaweza kuwa tukilima chochote. Juu pipes zenye tulikuwa tunalima nayo tulikuwa tumetoa maji huko juu na zote zilienda na maji. Kiangalia huku, hakika na ukweli mchanga yetu ilienda na ikaenda na maji. Sasa tukiamuka tunakuta mamawe ambao makubwa na mchanga yenyewe hakuna. Wakati sisi tunajaribu kuchimba, tunachimba ambao unakuta ni jiwe iko hapo. Hakuna mchanga. So sisi shida yetu tunajiuliza, je, sisi tutarudi aje siku yenye tutarudi tukiwe wakaaji wa hapa, tukiwa watulivu. Na kwa hayo yote sisi tunaomba agriculture ije itusaidie, itupimie mchanga yetu, ndio tuone kama twaweza lima, ama wajue kama watatuletea juu wengine ni mawe tu, hakuna mchanga yetu.